Waalaikumsalam. Selamat sore penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Di sore hari yang cerah ini bertemu kembali bersama saya Desmanis, dan hari ini saya didampingi oleh host asli dari Brunei kita datangkan, yaitu Mister Iya ya. Dan penonton, pada sore hari ini kita juga akan sedikit berbincang-bincang dengan seorang tokoh masyarakat asal Sawah Lunto. Kemudian beliau didampingi oleh seorang perempuan cantik yang ada partner kerja beliau yang sengaja beliau datangkan ke sini untuk menyaksikan IRG. Karena IRG Internasional Rumah Gadang Expo, maka dibuktikanlah bahwa yang hadir ke sini memang betul-betul tidak hanya masyarakat Kota Batam, tidak hanya orang Indonesia, tapi juga berdatangan dari daerah-daerah dari luar. Seperti siang tadi dari Singapura, dan kali ini berasal dari Belanda. Nah, luar biasa sekali. Tapi penonton, kita selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Silakan Mr. Yaya. Baik, terima kasih para pemirsa Suara Minang TV. Jadi kita kedatangan tamu istimewa saat ini. Jadi saya akan bertanya sedikit tentang beliau, tentang background beliau. Oke, excuse me, dia pakai ini. Oke, ya. Okay, thank you. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. Could you please tell us about yourself shortly, so our audience know you better? Well, I'm from Holland. My name is Elina. I'm from Holland. I'm working as an engineer currently for on the Cambio, I think it is, on Smoey, at Smoey, PTS Smoey. And yeah, it's very cool to be here. First time here for a longer period of time, so very cool. Oke, jadi tamu kita bernama Elina, berasal dari Belanda. Saat ini dia bekerja di PT Smoey ya Pak ya. So, yes. Dan inilah ini pertama kali kemari? Bukan ya? Oke, dia jadi sudah berapa kali traveling ke Batam? Okay. So first of all, we would like to know what is your impression when first time you come to Indonesia, especially to Batam? It was very nice. People are very friendly. It's different from where I come from, so it's always interesting to see. And yeah, I like it here a lot. Nice food, nice people. Oh, thank So you. it's really good. Really good to be here. Thank you very much. Jadi impressionnya pertama kali menginjak ke Indonesia, terutama di Batam, dan dia sangat senang berada di sini, dan itulah kenapa dia merasa nyaman berada di Kota Batam. So you work at the Smoey. Yes. Okay. When you see our expo now, what is you feel firstly? That's a difficult question. What did I do? No, it's very. I don't know. Actually, I don't know how I feel. It's very interesting to see, and actually very interesting to see what you guys do and build and how you do it and everything. Okay. So yes, I think it's very cool, right? So everything. Yes, everything. So it's everything. Music. Yes, I like it a lot. Oke. Jadi Ibu Elena ini sangat menyenangi hadir di acara IRG ini, di mana dia bisa melihat berbagai macam hal-hal yang mungkin belum bisa dia tradisional yang bisa dia lihat lebih dekat di sini. Oke, Bu Des. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Am. Ivan? Ya. Nah, Pak Am, terima kasih sudah menghadirkan
warga dari luar untuk bisa menyaksikan secara langsung budaya tradisional kita, Iya. dan juga pastinya kuliner-kuliner Nusantara yang dihadirkan oleh Indonesia pastinya, karena di sini tidak hanya Minang ya Pak Am. Betul, betul. Nah Pak Am, ini memang sengaja Pak Am memang berpikir untuk menghadirkan karena ini internasional, skalanya internasional acara kita, atau memang secara kebetulan gitu? Wah, bukan. Itu memang sengaja undang. Sengaja Sengaja undang. undang karena kebetulan kita pun sebagai pengurus IKSB dan hari-harinya Abo sama beliau. Jadi Abo ceritakan bahwasanya Sumatera Barat mengadakan IG Internasional Magadang Expo. So pasti Abo sampaikan dan responnya sangat luar biasa dan ingin hadir di Mancalya. Ya, salah satunya itulah kewajiban kita sebagai warga Minang ya untuk memasarkan produk-produk itu atau paling tidak mencaliakan lah. Iya. Itu yang ada kita selama sampai hari kita mengadakan Alek Gadang ya, semoga respon dari masyarakat luar ya, salah satunya beliau Bang. Dan tadi Pak Am, Ines dari baru masuk nampak belum masuk tuh happy gitu ya, you are very very happy ya. Jadi baru masuk ini galak kesadaan orang sambil hai gitu, foto-foto sama orang, padahal nggak kenal gitu kan, ya hai gitu, hai senyum, always smile, kesadaan orang juga galak. Itu yang paling suka di Batam khususnya ya. Masyarakat Batam atau khususnya masyarakat Minang sangat friendly, sangat bersahabat. Sangat Itu yang bersahabat. palingnya apresiasi lah. Selamanya di Batam, balik nanti kawalan, balik hari ini selalu cerita tuh friendly, bersahabat. Berarti lebih nyaman Sangat. di Batam. Dan terus Pak Am, tadi beliau juga Pak Am karena Pak Am juga orang dari Sawah Lunto Iya, ya, dari iya. Sawah Lunto. Dan Pak Am sangat luar biasa sekali support Sawah Lunto untuk IRG, Pasti. karena satu-satunya ya Pak Am yang Iya. dari dinas pemerintahan kota kabupaten Iya, yang iya. hadir adalah Sawah Lunto. Dan sangat luar biasa sekali animo masyarakat untuk karena memang Batam itu kan kita lagi banyak-banyaknya acara dengan Minang gitu, membawa Iya. konsepnya Minang. Iya. Dan Sawah Lunto hadir membawa songket silungkang, Iya, iya. apa silungkang. Nah itu memang memang permintaan dari warga persatuan dari Sawah Lunto yang ada di Batam, atau memang dinas ingin berkunjung ke situ? Saling kolaborasi. Saling kolaborasi. Dan memang satu kan dari panitia sendiri kan ada undangan dari Sawalunto. Dan sebelumnya IKAS, Ikatan Keluarga Kota Arang Sawalunto, Allah menyampaikan ke Pak Wali Kota bahwa akan ada event IRG, dan Wali Kota menyambut positif sehingga beliau memerintahkan Disperindak UKM untuk hadir memberi statistik. Tapi luar biasa Pak Am, karena Sangat luar biasa. satu-satunya juga ya, Iya, satu-satunya jadi banyak lah kalau dicari dari Siko songketnya gitu. Iya, beliau beli kok. batik. Iya, nah seperti yang dipakai. Jadi walaupun cuman sayangnya pakai songket di bawahnya belum, tapi itulah karena Kan beliau itu bukan budaya mereka, orang kan. sini. Jadi penonton beliau bukan orang sini karena beliau asli dari Belanda. Tapi Pak Am, menurut Pak Am sendiri gitu kan, bagaimana sih acara IRG? Kan Pak Am dari pertama wakil DPR ya yang hadir, DPRD. Iya, ketua DPRD. Ketua DPRD datang, Anggota kemudian DPRD. dinasnya pun datang, kemudian gini Pengusaha membawa juga. pulau tamu dari luar untuk menghadiri IRG. Menurut Pak Am nih, acara IRG itu seperti apa gitu? Kalau secara pribadi mau sampaikan dia sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, dan juga animo dari masyarakat Awak khususnya Sumatera Barat yang ada di Batam dengan kehadirannya yang sangat luar biasa. Dan mungkin di sini panitia mungkin itulah apapun menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia karena mengadakan acara sampai hari itu bukan gampang, Iya, bukan gampang. karena panitia itu bukan digaji, jadi kerja sosial dan bisa membuktikan hasil yang maksimal. Aku apresiasi, sangat apresiasi, dan mudah-mudahan kedepannya orang Minang semakin kompak. Iya. Kemudian tadi Maarak Jamba itu ratusan Ribuan dengan mungkin. berbagai macam makanan ya, makanan daerah khas masing-masing. Jadi mudah-mudahan IRG ini betul-betul menjadi salah satu event tahunan ya Pak Am ya, event tahunan yang nanti setiap tahun itu akan diadakan. Betul, Nah, betul. Ya kita mendukung lah. kita beri dukungan untuk IKSB untuk terus Berkarya. membuat event-event seperti ini gitu. Oke, silakan Pak Yayat. Okay. Okay. Elina. Yes. So, how many years you
had been in Batam, especially, if you may know? I came here, first time I came here was January of this year. January of this year. Yes, Wow, so I've not been here for long. Okay, And then okay. go back home for just a couple of weeks here and there, and then come back again. Oh, you go back to the Holland? Yes. Or okay. Yes, go back to home. Oke, I translate first. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Jadi Ibu Elina ini datang ke Batam mulai Januari tahun ini, Pak ya. Iya. Januari 2023 dan perjalanannya selalu ke Belanda, Indonesia. So, Elina, have you tried the traditional food here, especially from the Sumatera Barat? From this expo. Not yet. Not But yet, yeah. No, but I just came here, so I'll be trying a lot of food. I like my food, so that's really nice. Yeah, because you know, Rendang, rendang everywhere, right, in Indonesia? Yeah. Not only from West Sumatra. So because yes, rendang, we know, the number one food. Oh, Sumatera is traditional. it's only traditional from Sumatra. Yes. Oh no, I've tried rendang. No, I've tried rendang. Okay, A lot. I like it a lot. So maybe you might try, Pak, you might bring her to try the rendang. Because yesterday we have the rendang food festival. So Oh. they cook directly here. Very cool. Yeah. Too bad I missed it. Ya. Jadi pemirsa, Ibu Elina walaupun sudah dari Januari, tapi karena dia waktunya sempit, jadi dia belum bisa menikmati makanan tradisional dari Sumatera Barat. Semoga dalam kesempatan ini dia bisa mencoba mencicipi, terutama rendang yang dihitung sebagai termasuk ya masakan nomor 1, kalau tidak salah Pak ya, nomor 1 di dunia dari Sumatera Barat. Okay. So, Elina, Yes. when you come here, just a normal local guy, is there any some funny experience when you come to Batam because of the different of the culture? Yes, there are a lot of different things. Holland, very fast pace. Everything has to be done quick and fast. And here it's always take your time. It's warm. It's warm. Take your time. Back home it's so snowing. It's cold. So in Indonesia it's very hot. Very hot. So everything's okay. It's slow. Back So- home it's hot. Still has to be fast paced. So maybe because is in the Holland is cold, they Yes. need to move fast to Yes. make their body I warm. think so. Yes, that might be. In Indonesia it's very hot. If moving fast, Oh, it's will be sweat. You're very tired. No, that shouldn't be that. No. Oke. Jadi pemirsa Suara Minang TV, perbedaan yang Ibu Elina lihat adalah dia bilang kalau di Belanda itu semua aktivitas dilakukan dengan cepat dan di Indonesia dia melihat aktivitas dilakukan dengan saya tak bisa bilang santai lah, apa tuh namanya itu Pak? Slow. Tak bisa slow lah, tapi ada ritmenya lah gitu kan. Ada ritme. Jadi saya bilang juga tadi, mungkin karena di Holland itu dingin, Belanda itu dingin, jadi mereka harus bergerak supaya tetap hangat. Kalau di Indonesia yang panas, bergerak cepat, makin keluar keringat. Capek duluan. Okay, so how many days will you stay in the Batam now currently? I will be here until the 3rd of June, so 2 more weeks. Oh, 2 more weeks. Yes, and then go home for a couple of weeks, and then come again for a couple of weeks, Oh, like and that. then come and go for quite a long period of time. Oke. Jadi pemirsa Suara Minang TV, Ibu Elina ini akan berada di Batam sekitar 2 minggu lagi sebelum dia kembali ke negaranya untuk. Do you go back on due to the off working day or? No, just because I also want to see my friends and my boyfriends and my parents and everybody at home. Oke. Kabar buruknya pemirsa Suara Minang TV, Ibu Elina sudah punya pacar di sana ya. Jadi jangan terlalu berharap. So we want to know how you have the experience. You starting living in the Batam Yes, from the January 2023, yes. and how do you feel about all the people, about the food, about Very good. the tourism, sport tourism? I like everything. It's amazing. It's amazing to be here. It's amazing. Yes, the food is amazing. The people are very polite, very friendly. Nobody's always angry. There's always everything is always happy and happy-go-lucky. It's always
very easygoing. That's really nice. You have already go to another place in Indonesia, not to Yes, Batam. I've been to Bali, I've been to Flores, I've been to Rinca Island, I've been to Komodo Island. So I've been to some places, but that's a long time ago when I was on holiday with my parents. Okay, behind you see in the wall Yes, is the sport tourism destination in the West Sumatra. yes, And you see that the Mentawai Islands, yeah, yeah, in the surfing sport, so for the Mhm. surfing and sport for diving Yes. in the Mentawai Island. And this one in the Kelok 9, the new one. that's okay. This one. Yeah, And in the left side, Jam Gadang Bukit Tinggi. Yeah. that's one. In the Oh, world, only have two. One the Big Bang in the London, yes. two in the Bukit Oh, Tinggi. really? Yeah. Really, very cool. Oh, that's really nice. Yeah. And in the behind you, you see that in the ups, Ngarai Sianok Bukit Tinggi. This one? Another set. And this one Lembah Harau. Okay, very cool. I Ah. like it. They're really nice places. So maybe next time, Yes. if you have the spending time, your family, your Yeah. friend, you must go to the West Sumatra. No, of The course. Paam hometown. No, of course. I'm planning on my holiday actually in 4 weeks' time. Come here for 2 weeks with my boyfriend to Malta Beach. So maybe West Sumatra and see all these amazing stuff. This amazing stuff and amazing things. Yeah. So that might be an option. 19% Yes. the tourism from the overseas Yeah. is going to the Mentawai Island Yeah. Yeah. because surfing Yes. number 2 in the world after the Hawaii. Oh, really? Yes, correct. Oh, very cool. Yeah. Hawaii is the many spot for the surfing in the Mentawai Island. Mhm. Mentawai is the Indian Ocean. Yes. Yeah, Indian Ocean. So we hope that maybe next time you must go to the Mentawai first. I might. I don't like swimming and I don't like to be on the sea, so surfing might not be the solution, and diving also isn't for me. But maybe just sightseeing there, that would be good. Oh, so you think maybe you like the adventure, right? I like adventure, but I don't like water. Traveling backpacker with Yes. the mountain climbing. Yes, And, that's really cool. Okay, we give you the one spot for Okay. do good. This one, and we see that where this one. This one behind everything. Wait a moment. No problem. Take your time. Oh, How you? sorry. Aw, you broke it? I'm sorry. Oh, no problem. This one, Lubuk Oh. Nyalai. Very cool. We must, if you want to go to the Lubuk Nyalai, Yes. hiking around the 30 minutes until the 1 hours. Oh, that's really cool. Because the spot inside in the forest area. And no Yes, transportation, very nice. No transportation. You can go Only walk, walking. yes. Yeah. Oh, very cool. Yeah. I like this kind of stuff. Yeah, and about the also the Ngarai Sianok, you can traveling, you can stay Yes. in the village. Yes. Yeah. Yes. And this one also too many Cool stuff, right? goods. So we hope maybe yeah for us, Mhm. Suara Minang TV, we must explore Of course. sport tourism in the West Sumatra, Yes. Paam hometown. Terima kasih. Yes. Cool. Segmen terakhir dari Oke, so kita bikin boleh kita endorsekan juga boleh. Dan apa tanggapan dengan So, IRG ini? Silakan. Maybe you can Apa yang give dia the mau? closing statement about the International Rumah Gadang Expo. So we hope you can trying the traditional food here. I will try the additional, Yeah. to the additional food And here. in the tonight, Yes. around the maybe starting the 2000 o'clock. Yeah, 8 o'clock. Starting for the and here until the midnight. Until midnight, maybe. No, very cool. I would like to go. I would like to go here, even if I don't see these pictures. It looks very cool to be here. It's also something not
very many people done in Holland. Everybody goes to the big islands, to the main islands. Everybody knows, and this is very cool to see. It's something different and something else. So yeah. Nobody people, if one is the tourism from the overseas come to Indonesia, you want the natural. Yes. You don't like it about the some the spot too much people come here because I see I have the experience to many times. Yeah. Bring to our friend from the Ukraine, from the Yugoslavia, from the France. You like it? I'm the Kerinci Mountain, Talang Mountain, and Merapi Mountain in West Sumatra. Okay. Yeah. Cool. Oh, I will definitely consider going there then. It's on my bucket list still then to go. Oke, mungkin Pak Yaya dengan Budes kembali. Baik pemirsa, jadi Ibu Elina sudah kita ajak untuk berkunjung ke spot-spot wisata di Sumatera Barat, dan Ibu Elina ini lebih senang kepada hiking dan pegunungan, di mana Sumatera Barat juga memiliki banyak keindahan spot-spot tourism untuk pegunungan dan bukit-bukit seperti ini. Oke, so we would like you to say something. What is your hope? What's my hope? My hope is that I really would like to go actually to West Sumatra. I'm very interesting to see the different aspects of it, and yeah, to let other people see it as well, and also to show other people that not only the famous islands are nice to go to, but also the not so famous islands. Yes. So that's really what I want. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Jadi Ibu Elina akan mencoba untuk meluangkan waktunya berkunjung ke Sumatera Barat, ke destinasi wisata alam yang dia berharap akan dapat ke sana dalam waktu yang sesegera mungkin. Together with your boyfriend. Of course. Together. Later if you don't bring boyfriend, you got new boyfriend in Sumatera. No. No. I'll stick with him. Oke, pemirsa Suara Minang TV, itulah wawancara kita dengan Ibu Elina dari Belanda. Jadi kita kembalikan edisi ini ke Ibu Desmanis. Baik, penonton, tadi kita sudah sampai ke Belanda, sudah sampai ke barat, ke Sumatera Barat juga ceritanya penonton. Tapi satu tetap saja bahwa Pak Yayat kecewa, ternyata Elina sudah mempunyai boyfriend. Bu Des bisa aja. Baik, Pak Am, silakan Pak Am, apa yang mau Pak Am sampaikan terkait dengan IRG dan apa harapan kedepannya untuk IKSB Kota Batam, khususnya kepada masyarakat Minang. Silakan Pak Am sampaikan. Oke. Yang pasti sukses untuk IKSB atas terselenggaranya IRG, dan untuk kedepannya IKSB tetap semakin jaya dan jaya. Itu saja. Minang kompak ya. Minang kompak selalu. Oke, Elina, closing statement. Closing statement. My closing statement. Yeah, I don't know. I'm really considering traveling to West Sumatra, looking at all these pictures, looking at all the places, hearing about the food, the people, the culture. Yes, everybody should travel to there. Very nice. Very nice. Yeah. Oke. Amazing, yes. Amazing. Nah, itu Elina sangat senang sekali, yang pastinya beliau sangat senang. Yang pastinya karena orang Indonesia itu bersahabat, itu yang pasti. Jadi dia merasa nyaman. Kemudian juga melihat keindahan alamnya, juga melihat enaknya makanannya. Jadi beliau betah di sini gitu. Dan Pak Am juga menyampaikan harapan beliau bahwa semoga IKSB kedepannya semakin jaya dan semakin bermanfaat untuk masyarakat Minang Kota Batam. Baik penonton, karena sudah masuknya waktu maghrib, kami mohon pamit undur diri dulu, dan terima kasih untuk Pak Am, Elina, thank you
dan seluruh penonton kami mohon maaf apabila dalam salah kata dalam penyampaian tadi. Dan untuk malam nanti jangan lupa saksikan malam puncak dari IRGE dengan pelantikan IKSB Kota Batam dan penutupan IRGE pada besok pagi dengan jalan sehat dengan hadiah yang cukup luar biasa, ada 10 motor yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Batam besok pagi. Baik penonton, kami mohon pamit undur diri. Saya Desmanis dan Mr. Saya Yayat. Mr. Yayat mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di program berikutnya. Tetap di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.